Kitabu cha Kutoka sura 2 mstari wa 3 hadi wa 10 tunasoma katika jina la Yesu. Na alipokuwa hawezi kumficha tena, akamjengea safina ya manyasi, akakipaka sifa na lami, akamtia mtoto ndani yake, akakiweka katika majani kando ya mtu. Dada yake na huyo mtoto akasimama mbali ili ajue atakayompata. Minaruka mpaka kenda. Binti ya Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ninyonyeshe naye, nami nitakulipa mshahara wako. Yule mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha. Mtoto akakua, naye akamleta kwa binti Farao. Akawa mwanaume, akamuita jina lake Musa. Akasema, ni kwa sababu nilimulogota majini. Amen. Somo yangu inasema hivi: Musa, Aruni na Miriamu, picha ya familia inayoenea. Musa, Aruni na Miriamu, picha ya familia inayoenea. Siku hizi Mungu ameweka sana ndani ya moyo wangu tuongelee juu ya familia, lakini najua kuna shabaha nyuma ya hizi somo. Familia ni kitu kia muhimu sana ndani ya maisha ya mtu, na familia, mwenye alianzisha familia ni Mungu peke yake. Familia ni mawazo ya Mungu. Wapendwa katika Bwana, familia ni nafasi ambako tunapata upendo ya kwanza. Familia ni nafasi tunapata maadibisho ya kwanza. Proverbe 22:6, Ephesiens 6:4. Lakini pia mafunzo ya kwanza ya maisha tunayapata ndani ya familia. Lakini katika Agano Jipya Yesu anapanua ile neno familia. Mwagano la Kale walipozungumza sana familia, waliona watu wanaozaliwa nyumba moja, baba moja, mama moja, watoto. Lakini katika Agano Jipya Yesu anatudefinir familia hapa, anatuambia hivi. Matthieu 12:50, car quiconque fait la volonté de mon Père, yeyote anayefanya mapenzi ya baba yangu, qui est dans les cieux, aliye ndani ya mbingu wala aliye mbinguni, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Aseme yeyote mwenye anafanya mapenzi ya baba yangu mwenye yuko mbinguni, ule njo kaka yangu, ule njo dadangu, ule njo mamangu. Ndio maana katika Agano Jipya tunapokusanyika hivi katika kanisa, sisi ni ndugu wa familia moja. Yesu siku moja yuko nahubiri, mama yake na bandugu yake wanakia nje, wanamwambia mamako na bandugu yako biko nje. Yesu anasema ya kwamba mwenye anafanya mapenzi ya baba yangu njo mamangu, njo babangu, njo kakangu, njo dadangu. Ina maana kusema kwamba sote gisi tumekutanana katika mwili wa Kristo. Uko mamangu, niko mkubwa yako, uko mdogo yangu, tuko kaka na dada. Na ndio maana Biblia inatuita ba frère na ba sœur. Wapendwa katika Bwana, kuna watu wenye wakukuwa na jamaa, walipotia miguu ndani ya kanisa, bakapata baba ya kweli, bakapata mama ya kweli, bakapata baloko ya kweli, bakapata bandugu wa kweli. Na mkitabu cha Mezali Biblia inasema kuna rafiki mwenye mtu anapataka, mwenye anashinda hata ndugu mwenye mtu alizaliwa naye. Na kuombea Mungu aweke njia maisha yako bandugu wenye watakujali kuliko hata watu waliozaliwa nao. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Musa, Miriamu na Haruni walikuwa wandugu wa baba moja na mama moja. Lakini kimenishangaza sana wakati walipoanza huduma, wametumika wote kwa pamoja. Na hiki kitu nyo niko nataka kufundisha Musa, Miriamu na Haruni, familia linalokamilika. Bwana asifiwe sana. Wapendwa katika Bwana, Miriamu ni nani? Miriam Seki. Miriamu alikuwa grand sœur ya Musa. Miriamu alikuwa grand sœur ya Musa. Na tunaposoma Biblia, neno la Mungu linatuambia pale kwenye tumesoma katika kitabu cha Kutoka sura 2 mstari wa 1 hadi 11, Biblia inatuambia namna gani Musa alizaliwa mazingira yenye
watoto wanaume wote walikuwa wanauawa. Lakini mwa kile kipindi bazazi yake wakakusudia kumchunga, bikashindikana. Mwisho bazazi ya Musa waliamua kitu kimoja, tuangalie namna gani basi mtoto kumchunge na kuwa insecurity kwetu. Acha basi tumjengee kisafina. Dadake aende amtupe, asikotamtupa. Baba na mama bakabakia nyumbani, bakaacha dadabo akaenda. Dadabo Miriamu anakamata Musa, anaenda. Musa pale alikuwa hana jina. Baba na mama bakumpanga jina, sababu ukisoma pale kumstari wa 9 Biblia inasema kwamba binti Farao akamuita Musa, akasema maana yake nilimtoa na nilimlogota majini. Maana yake Musa haiko ndio jina babake na mamake walimpatiaka, mimi jina ya kuwa Farao. Wapendwa katika Bwana, ona Miriamu na kinyi kimeniinteresse katika somo hii. Miriamu anachukua kakake, anajiuliza huyu mtoto nifanye nini? Nimtupe kuyalala? Anasikia hapana. Nimtupe wapi? Nimtupe porini? Hapana, manyama zitamkula. Miriamu akapata ufunuo, akasema acha huyu mtoto nipatie pale vile safina hii hapa, mfano ya safina hii. Miriamu anasema huyu mtoto nikimtupa mpori atakufia ama huyu mtoto nikimtupa kuyalala atakufia yako. Hivi hii ni safina, acha nimtupe yule ya maji. Nimtupe yule ya maji nione kenye kitafanyika. Wapendwa katika Bwana, ufunuo ya kwanza yenyewe kwa hapa. Dunia ikitake kutupe, lakini siku taangukia yule ya maji, sababu Yesu anasema yeye ndio maji ya uzima. Yeyote mwenye walitupaka ndani ya Yesu bia mubaya bikumpataka maisha, kupona aliponaka, kupona alipona. Ile safina walitupa yule ya maji, walipoitupa yule ya maji, ile safina ikaanza enda polepole. Mimi nataka ambia mtu mmoja kwamba mwenye iko ndani ya Yesu, ni kweli safina juu ya maji inaweza yumba yumba, lakini Yesu hata itika izame. Mwenye iko ndani ya Yesu anaweza pitia shida, anaweza pitia magumu, lakini Yesu hata itika azame. Ile zoruba yenye iko inakupiga njoo yenye iko na kusogeza kwa binti Farao polepole. Zoruba ikainuka ikaanza sukuma Musa polepole. Kwenye iko nampeleka, ikenda mpeleka mbele ya macho ya binti Farao. Nataka niambie mtu mmoja kwamba yenye Mungu ameruhusu ikupate, biko binakusogeza muujiza wako polepole, biko binakupeleka kwenye utakutanana na ishara ya Mungu polepole. Lakini neno la Mungu linaniambia kwamba Musa dada yake akamchunga. Dada yake akasema kama papa na mama waliacha Musa, mimi sitaacha Musa. Mie ndamfuata mpaka nijue nini tampata. Inawezekana simba, inawezekana ndani ya maji nyoka walitafuta kuja, ule dada akakimbiza nyoka. Miriamu ni picha nani? Miriamu ni picha ya watu wenye wanajua tunza na kulinda. Sema kutunza na kulinda. Angalia wapendwa katika Bwana, Miriamu ni picha ya watu ndani ya familia wala ndani ya kanisa, watu wenye hawezi taka Musa angaliki bebe atakuwa mtu kesho. Lakini Miriamu, Musa iko katika hatari. Miriamu anasema kwamba kama baba na mama waliacha Musa, mie sitaachilia Musa mpaka nione kikitamfikia. Kila hatari ilitaka simama, Miriamu alikuwa tayari kupigana na hatari kusudi achunge maisha ya Musa. Mungu atupatie familia za watu wenye batachungana hivi, hapana watu wenye wanatakiana mabaya. Ukiona wakusudia ndugu yako mwenye mnaingia naye kanisa moya mabaya, utakuwa wa kwanza kumdefendre. Ukiona mtu mwenye anakusudia mabaya kwa ndugu yako uliyezaliwa naye nyumba moya, utakuwa wa kwanza kumdefendre. Roho ya Miriamu ni roho inayolinda ndugu, ni roho inayotunza ndugu, ni roho yenye haitaki mabaya yafikie ndugu. Eske mtu ananisikia mzuri? Bwana asifiwe sana. Miriamu ni aina ya watu wenye waitikake. Miriamu anajua ya kwamba mwenye watakuta na mtoto mwanaume watamaliza, lakini Miriamu anasema kwamba sitaabandone, maana inawezekana mwa Musa kesho mtatoka muujiza, kesho mwa Musa mtatoka msaada kwa familia yetu. Miriamu ni watu ambao hawaachiliaki, ni watu wenye hata wakifika mwisho banaiwaka kama Mungu angaliki na neno ya mwisho. Shie ndio tu nafasi ya kupeleka tena Musa, lakini huyu Mungu wa mbinguni angaliki na neno ya mwisho juu ya Musa. Ndio maana sitaitika nitupe Musa kwenye ataangamizwa, lakini nitamchunga mpaka nione kenye Mungu atasema. Nataka niambie Miriamu mwa mwenye hapa ya kwamba ni kweli uko unapita
vitamwekaeka, lakini Mungu wa mbinguni angaliki na neno ya mwisho juu ya maisha yako. Kuko vyenye angaliki atafanya ndani ya maisha yako. Usitupe Musa. Ba Miriamu ni watu wenye wanayopiga magoti wa Musa wasikufe. Musa iko mwatari, Miriamu iko anakeshea kale kakisafina hatari isikapate. Miriamu ni picha ya intercessor ndani ya nyumba. Majamaa zikikosa watu wenye kuna rosa Miriamu, jamaa zinaangamia. Jamaa ziko na besoin na bamama na bababa na bavijana benye biko na rosa ya Miriamu. Watu wenye kazi yao ni kuchunga ndugu zao kwa maombi, ni kupiga magoti juu ya familia zao. Ni watu ambao wanakesha usiku na mchana. Anajua ya kwamba kwa njia ya magoti yangu kuko yenye vitabadilika ndani ya familia yangu. Kwa njia ya magoti yangu kuna vitabadilika ndani ya familia yangu. Mungu amushi rasa ya Miriamu ndani ya mafamilia. Bamama wenye watalamuka 3h du matin juu watoto yao biko na shida, na bamama wenye watalamuka 1h du matin, bamama wenye wataenda milima, mabonde, mumatope na mjua biko wanatafuta Mungu juu wanasema hatutaitika tuone Musa anaharibikiwa. Roho ya Miriamu. Bwana asifiwe sana. Lakini Biblia inatuonyesha picha ya pili ya Miriamu. Unaposoma kitabu cha Kutoka 15:12, Biblia inatupatia picha ya pili ya Miriamu. Miriamu haiko tu mlinzi wa jamaa, lakini Miriamu ni mtu mwenye Biblia inaita sema alikuwa prophetess. Prophetess. Nabii ni nani? Nabii ni mtu mwenye anayua, anawaambia nini itatokea kesho, wala anajua nini itatokea kesho. Mungu atupatie ba Miriamu, roho ya Miriamu mafamilia yetu. Roho ya Miriamu ikitumika kama nabii ndani ya familia. Ni wazazi wenye bachezake na maisha ya leo ya watoto. Abezi cheza na maisha juu iko na prepare avenir. Nabii ni mtu mwenye anaona kesho. Maanake mtoto anaweza kuwa informe na vide leo, lakini nabii ni mtu mwenye anakuwa kunaona mtu mwenye haiko kitu leo kuwa kitu kesho. Ni mtu mwenye anaonaka mtoto mwenye angaliki kalenge, lakini kuna jua huyu anaweza kuwa ministre wa kesho, anaweza kuwa depute wa kesho. Mungu apatie wazazi ile roho ya kukuwa na ufunuo juu ya watoto wangaliki wadogo, lakini kuna sauti iko nakwambia kwamba huyu hata kuwaka mtu wa kawaida, atakuwaka mtu wa maana, umchunge. Roho ya Miriamu ni roho yenye haione leo tu ya watoto, inaona pia kesho. Haione leo tu ndani ya familia, inaona pia kesho. Roho ya Miriamu ndani ya familia ni roho ambayo nabii ni mtu mwenye anafunuaka siri zilizofichwa. Wapendwa katika Bwana, yenye vinatesa majamaa mingi ni siri zinazofichwa. Kuna mambo mengi yaliyofanyika katika ulimwengu wa roho. Ni uchawi ilishakaangamiza jamaa, ni vitu vingi vilishakatesa mafamilia. Lakini kama unajua, piga magoti, Mungu wa mbinguni anafunua kasiri zenye zilitesa watu miaka. Utashangaa kwenye wengine walishindwa, wewe hautashindwa pale. Sababu gani? Mungu aliamsha roho ya unabii ndani yako. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ba papa benye kuna roho ya Miriamu, ba mama benye kuna roho ya Miriamu, ni baba na ba mama benye leo banaweza vitu vinaweza kuwa vitike, lakini biko na kesho, biko na yatu kama kesho itakuwa mzuri. Kesho Mungu ataleta heri. Ni watu wenye ndani yao wanashimama na imani kujua kwamba huyu Musa hata kama ni katoto leo, sina dhuru ya kukatupa, maana mimi najua mwenyewe mtatoka kitu kia maana kesho. Ni watu wenye waonake leo tu, wanaonaka na kesho pia. Roho ya Miriamu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini wapendwa katika Bwana, nataka niwaambie hivi, vile vile Miriamu, Haruni na Musa balizaliwa mjamaa moja. Kila mtu alikuwa na misio yake. Tunaweza zaliwa jamaa moja na hatuna neema ya sawa, neema ziko tofauti. Tukitaka tuinuke, tuitikane mu maneema na tuenezane, tutumike saa ekipe, tutaenda mbali kidogo. Bwana asifiwe sana. Angalia sasa habari za Aaron. Haruni nani naye? Haruni ni mkubwa wa Musa. Tusome neno la Mungu. Kitabu cha Kutoka sura 4:9 hadi 17. Hapa utakuta habari za Musa iko pamoja na Mungu kwenye mlima wako, wanaongea. Mungu anajitokeza kwa Musa. Na Mungu alipojitokeza kwa Musa,
Mungu akaanza jifunua kwake. Mimi nataka ambia mtu mmoja kwamba usitembeake na Mungu mwenyewe ayajifunuaka kwako. Siku yenye Mungu atajifunua kwako, utaanza kuwa natembea na Mungu, hapana Mungu wa Musa, hapana Mungu wa Elia, utatembea na Mungu wako. Ni mzuri sana kutembea na Mungu wa Musa, ni mzuri kutembea na Mungu wa Elia, lakini ni mzuri zaidi kutembea na Mungu wako. Mungu mwenye alishajifunua maisha yako, mwa ile situation yenye ulipitiaka, Mungu akajifunua. Akijifunua kwako, imani yako inashimamaka na inakaza. Sababu gani? Hautembee na Mungu mwenye ukuonaka, lakini unatembea na Mungu mwenye ulishakaona. Na kuombea Mungu ajifunue kwako mwezi huu. Utembee na Mungu mwenye unajua, hapana Mungu mwenye uliadisiwa. Musa anaambia Mungu mwisho, shida yangu ni moya, siwe sema. Kisha Mungu anamwambia, nani mwenye aliatengeneza vipofu? Nani mwenye anasemaka watu waseme na watu wasiseme? Sinimie. Ndakuwa na kinywa yako wende. Musa mpaka pale anadute. Kisha Mungu anamwambia, basi ndakuinulia Aruni mkubwa yako, atakuwa anasema pali pako. Hapa ndio kwenye mina introduce habari ya Aruni. Aruni ni mkubwa wa Musa. Aruni ni mkubwa kwa Musa, anayua ongea kushinda Musa. Lakini Mungu hierarchia uongozi, Mungu anasema hivi, Aruni hata kama wenye mkubwa, Musa atakuwa Mungu kwako, utakuwa nabii wa kusema. Kazi ya Aruni ni kuambia taifa lenye Mungu anasema. Mungu anaambia Musa, Mungu ni wa Musa. Musa anaambia Aruni. Musa ni aina ya Wakristo. Aruni ni aina ya Wakristo wenye bakwake na Mungu wao, wanakuwa na Mungu wa. Musa ndio alienda omba. Musa anatokea kumulima, kisha anakiambia Aruni, sema hivi. Eske Aruni imani yake inaweza kuwa sawa ya Musa? Manake Musa akiongea, anaongea na assurance, jua anayua Mungu mwenye amenituma njoo amesema. Me Aruni bana niambia niwaambie. Tuko na wale wa Kristo wenye wameniambia niwaambie. Ni wa Kristo benye wanatembeaka na Mungu wa kanisa la Bwana. Msitembee na Mungu wa Pastor Bona, mtembee na Mungu wenu. Kila mtu atembee na Mungu wake. Akona yua kama mie Mungu mimi ndamtafutia kanisani, lakini na mimi nakuwa na Mungu wangu. Baro ni watu wenye wajue Mungu, lakini wanatembeaka na Mungu wa Musa, Mungu wa. C'est bien utembee na Mungu wa pastor fulani, lakini ni mzuri sana utembee na Mungu wako. Ni mzuri sana utembee na Mungu wako. Tena mimi nakwambia, ukikuya kubetania, hapana kia tafuta Mungu wa Pastor Bona, kwa na yako unakia tafuta Mungu wako. Siku yenye utajua kama Mungu anakuaka Mungu wako, haiko Pastor Bona, atoka tafuta toa sadaka, utajiuliza, Mungu wangu ana merite nini mbele nimtolee sadaka? Ana merite maabudu ya namna gani huyu Mungu wangu? Ana merite nimtolee namna gani? Ana merite nimtumikie namna gani? Lakini siku yoyote yenye utatembea kama Haruni, utashindwa, maana Mungu haiko wako, Mungu ni wa Musa. Sikia mtu kwa nisikia mzuri hapa. Mungu ni wa nani? Banenda mbele ya Farao. Musa anaambia Haruni, tupa kamata ile fimbo, tupa chini. Bane tupa chini. Kisha inageuka nyoka. Haruni anamwambia, nilikuwa nawaambia mtaona. Kisha Farao anasema, peti jea kidogo hii. Farao anaita wafumu. Anamwambia, mtupe mafimbo chini. Anatupa mafimbo chini, wanatupa mafimbo chini. Zinageuka manyoka. Haruni anaanza kuna Musa. Nilikuwa nadhania wewe peke tu unaweza fanya hivi, mbona nao wanaifanya? Mbona nao wanaifanya? Musa mwenye Mungu ni wake. Musa alikuwa kumulima yeye peke, akaona kisa anatupa fimbo inageuka nyoka. Musa yeye alishaka ona ile experience. Haruni yeye anaona vitu mbele ya watu. Me Musa iko na experience ya yeye peke na Mungu.
iko na experience ya yeye peke na Mungu. Anamwambia Peti, nyamaza, macho yaisha, macho yaisha. Haruni anamwambia tunamalizikia, maana wewe uone kama nyoka zao zinakuwa za mingi kushinda zetu. Musa anamwambia Peti, nyamaza, huyu Mungu mwenye niko natembea naye, huyu ni wa ajabu, huyu ni wa ajabu. Haruni anamwambia tutamalizika vie. Anamwambia Peti, nyamaza, nyamaza, mimi najua Mungu mwenye niko naye. Mungu mwenye walikuelezea unaogopaka na unakuwa na mashaka, lakini siku Mungu atakuwa wako, nijapopita kati ya bonde ya uvuli wa mauti sitaogopa, maana mimi najua Bwana yu pamoja. Mwenye alituvusha mwezi wa 3 atatuvusha mwezi wa 4 nayo, maana tutembee na Mungu wa historia, tunatembea na Mungu mwenye tulishajua ni Mungu mwenye inuke nini, unajua akiwa upande wetu hakuna atakaye kuwa juu. Ambia jirani yako, hapana tembea na Mungu wa, hapana tembea na Mungu wa, tembea na Mungu wako. Hapana kuwa Haruni. Eske mtu kuna nisikia hapa mzuri? Tunafika wakati yenye tutaanza tafuta Mungu kila mtu lwake. Ukilamuka katika ukilamuka mwako mnyumba inerdi mate unaanza baba mimi huyu group inaanza tokota pole pole baba unasikia upako inashuka kujazwa, unaanza jazwa, unasikia sauti inakwambia pole pole, mwanangu usiogope, 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 usiogope. Mimi nakwambia mwenye alisikia ile sauti usiku akipita mchana watu wote wanaogopa, saa watu wote wanaogopa, yana kumbuka ile sauti yenye alisikia ndani ya siri. Mungu anamwambia usiogope, usiogope. Kama ile sauti ilitokea kwa mwingine unaweza sema inaweza kuwa ni mtu huyu mwenye aliongea inaweza kuwa ni mtu mwenye aliongea, inaweza kuwa mawazo yake ile, lakini kama wewe peke ulisikia Mungu, mimi nakwambia unakuwa na assurance, unaiwaka kama bipande bishuke bitawezekana tu. Hata watu yote waone giza, mie Mungu mwenye mimi natembea naye niambia aliaishia hapa, aliniambia kwamba ataleta njia. Ndio maana Musa bakifika mbele ya bahari ya Shamu, Musa anaboga mbele ya bahari ya Shamu, jua anayua Mungu mwenye niko naye, mwenye niko naye hapa nako atakreye njia. Misi uwe Musa, mbone hakuna mabato hapa? Musa anamwambia kwamba mutulie leo mtauona wokovu wa Mungu, na tatu kungelikuwa mabato mbone hatutaenea hapa. Mungu na Musa anamwambia Mungu mwenye mimi niko natembea naye mimi namjua, mwenye niko natembea naye niko namjua. Kuko siku yenye nilikuwa naye kumlima, akanambia kamata mkono, nikikamata akanambia ingiza mpaka hapa, nikaingiza mkono ikatoka mbukoma pale pale ikaoza, kisha kanambia ingiza yote na pale vile, nikaingiza ikatoka ya mpya. Ule Mungu mwenye alifanya vile vya kidogo na hivi vya mingi vya kabambi viko hapa. Haleluya! Tembea na Mungu mwenye unajua. Hapana tembea kama Haruni. Haruni alitembea na Mungu wa Musa. Ndio maana Yesu alikatala hivi mu Nouveau Testament. Yesu sana akuya mu Nouveau Testament anasema kwamba agano mpya yenyewe akiafa na nyie haiko agano itabakilia, itabakilia mu nyumba ya Mungu. Sasa sanduku la agano ilikuwa mu nyumba ya Mungu na njoo kwenye Mungu iko. Mungu anabakilia mu nyumba yake. Lakini agano ya mpya inafanya nyie, sheria zangu zitekala mu roho zenu. Mie Mungu ndakia ikala ndani yenu. Ndakia ikala ndani yenu. Ndakia ikala ndani yenu. Wewe unatembea na Mungu wa, ukakuwa kwenye wa iko, uanze hiyo kama ule Mungu wake atakuacha. Lakini kitembea na Mungu wako unakuwa na assurance. Kitembea na assurance na Mungu wako unakuwa na assurance. Na usichunge Mungu anafanya vya ajabu ndio unaanza muitika. Hata tukaangalia mwa majira namna gani Mungu alikulinda le premier, unalamuka na maboga boga le de, unashangala mchana nao naisha, unakuwa mule 5, unakuwa mule 15, unaanza siku unamaliza, sio unafika pale unasema lakini huyu Mungu huyu, Mungu huyu, Mungu huyu, Mungu huyu iko na nichunga haimo mazingira, niko nakula haimo mazingira, niko naishi haimo mazingira. Mungu mwenye alifanya hivi mimi namuitika na kwa babangu.
Haruni hana Mungu, lakini kuna Mungu wa Musa. Bwana asifiwe sana. Lakini Haruni ni banani tena? Niko na besoin ya deux jeunes kwe. Mimi sipende mwe kwa naandika mafundisho kwe. Papa Kefa kwe. Sipende mwe kwa naandika mafundisho kwe. Unaweza kueta ni kwe papa. Angalia. Mjamaa mnakuwa vya hivi. Mniangalie mzuri. Huyu ni Musa, huyu ndio mwenye aliitiwa na Mungu. Unanisikia mzuri? Haruni kwa hapa nyuma. Musa kuna kigugumizi. Unanisikia mzuri? Lakini hata kama Musa kuna kigugumizi, huyu anasema mzuri sa journalist. Unanisikia mzuri? Anaongea sawa journalist. Me huyu pape kuna udhaifu ya kuongea. Akianza sema anaweza sema Ushaona mtu akigugumizi yuko nasema na kama mwezi iko sasa, kesho asubuhi atamaliza sema. Sasa huyu iko na udhaifu, hayue sema. Me huyu anayua sema. Me Mungu kuliko aende chagulo mwenye anayesema, anakamata Mungu na udhaifu. Unanishinda, me Mungu alinichagula mimi. Munaona kisi Mungu anafanyaka, Mungu na anafanya vitu samu amoa, njo grace ya Mungu njo jinao justice. Justice. Kweli, en realite Musa ni mtu mwenye atenda tetea taifa ni vya kuongea mbele ya Farao. Vya kuongea mbele ya Farao. Sasa pourquoi Mungu aitiki apoteze wakati? Musa anasema uambie Farao. Ile wakati yote Mungu anetikia waipoteze. Mungu sutoshe tu huyu pembeni mwenye ayoongea, utie tu mwatambia Farao. Mungu anasema. Mungu anasema huyu pamoja na udhaifu yake, mimi nampenda gisiko. Mbo dunia njoo impenzi, mimi nampenda gisiko. Pamoja na udhaifu, mimi nampenda gisiko. Si minjo Mungu angitia mwele ndoa niko jolie. Na vile machafu yake Mungu aliona atapendeza mwele vola Prado vile. Mungu akamtia Mungu anakuwa ajabu, anakuwa ajabu. Eske mtu ananisikia mzuri? Ndio justice ya Mungu ile neema, sijinao neema. Benye wanastahili wiko, me Mungu anakamata mwenye astahili. Eske mtu ananisikia mzuri? Lakini sasa ona, huyo Haruni ukisoma Biblia hakutajiwaka. Lakini juu Haruni atajiwe, yafaa Musa akue njoo mwenye atatuma Haruni na anaonekana. Mimi sio kama mtu anasikia. Huko mtu mwenye Mungu akitaka kupeleka mbali, Mungu anatia mtu. Ukibakia chini ya mafuta ya ule mtu, baki kuona na ule mtu na utakuwa unaonekana. Utakuwa unapita. Siku yenye unatoka chini ya mafuta ule mtu, wewe hautaonekanaka. Eske mtu ananisikia mzuri? Eske mtu ananisikia mzuri? Ndio. Kuna watu ambao Mungu aliita juu aishi chini ya mafuta ya wengine. Musa akaenda kumlima, wende kwa kumlima. Sasa Musa anaenda kumlima, Haruni anabakia peke yake. Sisi mimi nawakia shefu. Si vile? Haruni asemi mimi nawakia shefu. Siku ya kwanza, siku ya pili, Musa tafaka 40 jours kumlima. Inafika 20e jour, mama anakia mbele ya mlango ya Haruni. Asa papa, tangu Musa aliandaka, hayakwambia kitu, asema ara anatosha maneno kule, anatia mkinyo wangu, mimi nasema sina. Sasa Musa kwa wapi? Mungu wewe hakuna, ase Mungu mimi aniambie kitu, anasema njoo na Musa, kisha nakia sema na mimi. Kuna unapane. Kama unatembea Mungu wa Pastor Bona, siku Pastor Bona atavoyager, utakuwa na Mungu. Tembea na Mungu wako wewe peke. Tembea na Mungu wako wewe peke. Hapa tunakiaka njoo kuekole hapa, kila mtu anakia shota, wewe unakia shota na Pastor Bona anakia shota. Sasa tunaenda, kila mtu anaenda na yala, anaenda na Mungu wake. Ukitembea na Mungu wa Pastor Bona, siku Pastor Bona atavoyager, hautakia mkanisa. Siku Pastor Bona atavoyager, singe wewe uko na Mungu wako, hautakia mkanisa. Lakini hapa ni kisima, Pastor Bona anakia shota, naona kia shota. Eske mtu ananisikia mzuri? Eske mtu ananisikia mzuri? Pastor Bona anakia shota, naona kia fanya nini? Unanisikia mzuri? Sasa Musa anakawia kule. Sasa papa, mbona unakawia? Mbona problemi zinaongezeka? Haruna anamwambia,
Mnaona niko nasema siku hata na kipande ya Mungu hata hii. Sina. Mwenye anakuwa na Mungu iko kule. Ulishaona kisipande inaingia hapa. Ulishaona kisipande inaingia. Ndio maana wanafunzi ya Yesu banaona Yesu kunatembea yule ya bahari. Banamwangalia. Banaona kisi Yesu anazidisha mikate, banamwangalia. Banasema hata huyu jamaa anasema si atarudia kwake mbinguni. Unaweza ona anariski anarudia mbinguni hapa, tunabakia tu washomeri boy vile mwingine. Na tulishaacha makazi yetu. Sasa ewane, siri yake inakuwa nini? Hata huyu jamaa siri yake inakuwa kuomba. Ewane, nani atamwambia tufundishe kuomba? Mathayo asema Petro, onyo na kwa roho nguvu mwambie. Asi kama nyinyi mnaogopa, mwache mimi nimwambie. Petro anamwambia, sasa Yesu anakia vie, pardon kwa tuongee kwanza. Petro anatauliza tena nini? Asevie. Tunakiamua kama utufundishe kuomba. Yesu anaangalia, mlitoshe ufunuo wapi leo marhaba. Yesu anawafundisha kuomba. Msalimi, semeni Baba yetu uliye mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni. Ndio maana siku yote tutafanya maombi mjina ya mtakatifu fulani, ile maombi yaifike. Saint Pierre, Saint Xavier, Saint nini, Saint Xavier, Saint kama Saint Pasteur Bona, ngwani tie jina langu juu mwingine asisema alisema wa fulani. Pasteur Bona kuna madhaifu yake, ni mtu, ni mwanadamu. Omba kwa jina, omba Baba yetu uliye mbinguni. Hapana omba mtu, omba Baba yetu uliye mbinguni. Kuna umoya mwenye ukiomba usiku na mchana iko tayari kukusikia, jina yake Baba yetu uliye mbinguni. Sema Baba yetu uliye mbinguni. Ndio maana Yesu anasema lolote mtakaloliomba kwa Baba kwa jina langu mtalipokea. Pima uende mbele za Mungu, ambie Mungu wa Pasteur Bona, si niko Mkristo ambeta. Vrema pasteur wako Bona utampatisha haya. Mungu anaweza nipatisha haya. Na mimi nikienda jifichika mjina la Yesu, mimi nenda kwa Baba sipate haya. Eske mtu ananisikia mzuri? Aruni anakawia hapa. Kisha mwisho anakiambia sasa, sushaona kama mama wanamwambia, sushaona kama hauna solution na hauna Mungu. Inakuwa sasa 40 jours hii hatuabudu hata. Hatuimbi hata nyimbo. Sasa mwana anachomoka sasa, papa mimi niko na idea. Chambuliza, uko na idea gani? Mimi naona hivi, tutoe mashenete zetu na mabiju yetu. Tujenge ndama. Shele ndama tuyabudu aratandaki si Musa takuyaka. Na unaweza ya nini kama Musa ashakufia kule? Shapata ndoto si pataka. Aruni anasasa iko sasa inakuwa idea mzuri, afatu kwenda na Mungu tuko naona chuo Mungu wa Musa mwenye naye atonake. Aruni anamwambia mama, nani atatoesha? Mama anachomoka natoesha. Analeta marijino mashenete. Banayayusha. Aruni anamwambia sema, njoo Mungu wenu mwaliwatosha mbinguni yule. Mwaliwatosha Egypte huyo. Maana yake nini? Aruni ni mtu mwenye anapashwa ongozewa. Akiongoza atarudisha watu ndama. Aruni kuna makapasite. Ni mtu mwenye anapashwa ongozewa, anapashwa kuwa akwe dirige. Akidirige uko mtu mwenye anakuaka kupost, akiongozewa kupost yake na jiwero ile mzuri. Akishimama aongoze, ma decisions zake zote ni za mbaya. Zote ni za mbaya. Asa Aruni ukitafuta usiputrake, usitike wa kuacha ongozi. Ambia Musa, wewe ndio tuongoze. Aruni, siku nataka aibu yako ionekane nje. Itika uongozi. Musa akikuongoza batakuwa nasema sasa Musa alikuwa anakuya, Musa anamaliza ongea na Mungu. Sasa wanaona banakia saksi bale watu ya gouvernement wanakiaka wa ministri watatu, shomo na kile karatasi. Mwenye alikuwa anaongea na Mungu ni nani? Ni Musa. Mtasoma hii karatasi ni nani? Aruni. Wanasema tuchunge papa Aruni anataka sema. Tuchunge papa. Ule papa akisema maana yake Mungu anasema. Aruni iko navuma muupako ya nani? Ambia Aruni mwenye kwa pembeni yako, sitoke karibu yangu. Inawezekana karibu yangu ndio koroko naonekania. Kuko mtu mwenye akitoka karibu na upako iliyomubeba anafutikana lote. Sikia mtu kwa nisikia. Aruni ukitaka uonekane,
wakuongoze. Bwana asifiwe sana. Na hivi mwanafanyaka hivi vitu yote ni Mungu. Uangalie Mungu iko mbinguni, anakamata mwenye iko na kigumizi, kama Musa malgré le kigumizi yake anaweza vumilia pression ya mama, banakia mwambia tujenge ndama, anaambia itika na baki kazana. Mtu mwanamwambia sema unajua mtu akigumizi anakuwa bisirani sana, lijio ndio anataka mata sasa. Kila mtu mbali na ile uzaifu yake. Musa iko na roho lunaweza supporter plus de 2 millions de personnes nyuma yake. Unaweza kuwa na nguvu munjia yoyote ile, ule mwenye Mungu anatia babako, anatia mamako, anatia mkuu wako, ndio mwenye Mungu anayua kama anaweza kukubeba wewe. Ukaongoza utaabudisha watu ndama, wewe ukaongoza utaharibisha vitu. Acha bakubebe, bakiweza wenye biko mbele yako unaresiri. Eske mtu kuna nisikia? Eske mtu kuna niresiri? Iko na nisikia hapa mzuri? Angalia sasa, kwenye kanisa tunashimbiaka njoo wapi? Huyu Musa mwenye iko mbele yetu ni mtu. Sasa nenda mbele ya Mungu. Huyu Musa inua mikono miwili. Musa anaomba mesani inua mikono vile Israeli wanashinda kule chini. Sana shusha mikono, shusha mikono. Banapigwa. Aruni iko nyuma anasema hata mikono ya Musa siko inua, Mungu iko natupatia ushindi. Mesani shusha tuko tunashindwa. Aruni nasema si hata. Kumbe mimi nikikala hapa niombe Mungu hata sikia. Mimi mwenye iko na Mungu iko nasikia, acha nimsaidie niinue mikono yake. Musa wewe omba, mimi nakamata mikono. Eske mtu kuna nisikia mzuri? Musa wewe fanya nini? Shitu kamate nini? Manake Aruni ukiongea Mungu hata sikia. Mefasi kwenye Mungu anataka akuone, wewe kamata mkono. Hapana kia tafuta kuhubiri jua kuone hapa. Fungula mlango ya kanisa, kamata mkono. Njoo unayua. Ukivifanya utavifanya mzuri. Na mitu niko na voyage, Wewe ukivoyage utauza butira. Bakia ku depot kuna churuza. Na mie. Kuko watu wenye na mie, acha wengine waonekane wao bakie nyuma yao, bale wenye liko na nguvu wakiendelea na utaendelea. Eske mtu kuna nisikia mzuri? Ba intercessor wiko hapa, mimi nawaambiaka mkifanya maombi ya saa 2 mniombe saa 1. Jule maombi yenu ya intercession Mungu atayua kama muliomba, kanisa itayua kama muliomba saa 2. Kweli Manara Nikola nyi wote mnajipanga kule mnaomba. Mbo saa mnamaliza omba na sikubiri. Mbo bibishia. Mimi maombi yenu mkasema Mungu ule mwenye unapitisha mbele umtumii. Ndio maana nikishimama kwa nguvu haiko mie peke ndio ninashimama hapa. Nyuma yangu mko ba Nikola, mko ba Manara, mko wale ba mama wanaombaka. Wote biko mumie hapa, lakini mwenye anasukumiwa mbele. Na kuko mwenye nikiambia we pita sasa hapa, Mungu anamwambia we mimi nakutaka kule kumagoti njoo bakie kule. Ukishimama hapa hata uombe 40 jours hautayua panga mawili. Ni neema nayo. Isikie mtu ananisikia mzuri? Wewe bakia kule kumagoti, omba tu. Bakia tunachochea kule, acha ile kinywa yangu ishimame pale ifanye nini? Isikie mtu ananisikia mzuri? Tukielewa hivi na manyumba nafasi yote. Mama ulishapima mara 2, unaona kama bwana ulishapima mara 2, unaona kama bibi yako akitumika anafaidikaka. Mewe ukitumika haufaidikake. Mungu alishaanza kuambia kama usichunge tena sauti ya Mungu nabii aseme. Mungu alishakwambia kama mwenye kuna neema biashara ni bibi yako. Sindikiza sasa bibi yako. Bibi yako akiresiri utaresiri nyuma yake. Mimi ndio papa humu. Sasa mwanamke akaanza kwenda kugusa makuta atanitawala. Papa mwenye kuna neema bacheze naye. Banaenda ndio nyuma ya mwenye kuna neema, na mwenye kuna neema banainua mikono yake 1.3. Ukipingana naye mtu ananisikia?
Mimi nasikia kama ninafundisha leo mafundisho ya maana. Nafundisha mafundisho ya maana. Mtu ananisikia mzuri hapa? Angalia, Musa, sema Musa, sema Haruni, sema Miriamu. Aha. Miriamu, weye uchungi sasa tutavuka bahari ya Shamu, tutakupatia pasi yako. Ukiimbisha Israeli watabarikiwa. Lakini saa ya muujiza ya kupasula bahari, acha Musa ndio ashimame mbele. Hapana, sema sina minde za pima. Siku moja Musa, Miriamu pamoja na Haruni banikala fasi mwasi. Inakuwa nini? Manake Mungu anaongea tu na Musa. Mungu anaongea tu na Musa. Kwanza na alioaka mwanamke mgeni japo sheria na katala, Torati na katala. Mungu mbinguni akasema kuzoeana hii kabisa. Oro benye biko naongea unaka walikuwa na dura kuongea. Oui. Parce que Haruni ni grand frère yake na Musa, ndio mkubwa. Miriamu ndio grand sœur yake na Musa, shangazi. Banaweza ongea habari ya ndoa ya mloke yao. Si kweli ile? Si banaweza ongea ya mloke yao. Lakini Mungu anamwambia hivi, ule mloko yenu ni mloko yenu, lakini hivi tu nilishaka mpakala mafuta ya bukuani, hamuna haki ya kufiontola mbele yake mwanze sema jina yake. Nataka ongea na mtu moja, fanya angalisho kuongea wapakaliwa mafuta ya Mungu, anaweza kuwa mdogo kwako, lakini ile mafuta yenye iko juu yake itakuletea bukoma. Itakuletea bukoma. Eske mtu ananisikia mzuri? Mtu ananisikia mzuri? Afanya angalisho. Mtu ananisikia mzuri? Hii jamaa balishindwa juu ya kitu kimoja. Mimi namalizia hapa. Balishindwa juu ya kitu kimoja. Balishindwa jua nani mwenye iko na neema katikati yetu, tumsukume mbele. Akienda mbele, shi wote tutaweza. Ndio maana hii jamaa na Musa hakufikaka nani, na Miriamu hakufikaka nani, na Haruni hakufika Kanani. Juu ya nini? Ni watu wenye abakuiwaka kila mtu place yake na kila mtu ajue role yake. Jamaa yenye kila mtu hata ikala fasi yake, mutaishia munjia hata mko na vipawa ya namna gani na hata mko na nguvu ya namna gani. Ndio maana muagano jipya Yesu anakamata fasi ya Miriamu, anakamata fasi ya Haruni. Yesu anakia na shimama. Yesu yeye akuishia munjia. Vile Musa alitoshaka Israeli Misri kuwapeleka Kanani akakufia munjia, Yesu yeye akukufia munjia. Yesu alitosha kanisa duniani na tuko tunaenda mbinguni. Sababu gani? Yesu na Mungu na Roho Mtakatifu banaheshimianaka na banakuwa na ordre. Angalia, Mungu saya uumbaji, Mungu Baba anaumba, Mwana anajiponda nafasi amlake mbinguni. Memwagano jipya saa kuokoa, Mungu Baba anasema mimi nishaumba, Mwana ni turi yako, wewe wende ushimame, wende uhubiri. Mwana anakia na uhubiri. Mwana anamaliza uhubiri, Mwana anasema nilishajenga kanisa, lakini mwenye anaiwajenga kanisa ni Roho Mtakatifu. Mie Mwana mimi narudia mbinguni na Baba, Roho Mtakatifu turi yako hii, wewe ndio utanyakua kanisa. Roho Mtakatifu na anakuya, Baba anabakia mbinguni. Ukiangalia Yesu huku chini anasema mimi naona Baba kwenye kiti cha enzi mbinguni. Aha, Baba aliheshimia fasi yake, anasema ni turi ya Mwana. Bwana alibariki neno lake. Amen.